Ke rumah peli dia gak colong-colong. Menggertak Kak Plek. Wah! Tapan anak-anak iya deh. Anak-anak. Wah, ada gomok becukmu. Ikut tuh mempertas selak Kak. Napa moto mapa ketu? Apa melemah jantung Kak? Iya melemah sahwat. Saya kedua mau taruh. Dia. Nah Dewi iku tanya Dewi. Nasi bawa kimitei. Diganggu rusaku iya. Dewi ku ha. Apa iku mah korupsi Kak? Korupsi selepak kok. Awalak Kak. Wah, napa moto si kero daripada 2 triliun? Awalak Kak. Aku di bose. Iya nuku ye. Tega lo malah duit bose. Namo se diseng de gaga. Oh Dewi so iya. Gak bopa kali pama peli. Gak cukup nana ye deh. Napa tuh tawa sa pakai ceme. Jangan mau pakai ceme Andre bawangi. Cek iku rawong. Lo beli mager selangnya. Lo lepau lumu. Tani sih. Wah, sembarang sedih mau pau. Aku mau rumah peli ke bopa timumu. Lah beli eso. Bukan negatif sih. Kau juga andel aku. Jok kaki melo duit di bose. Oma pelik we. Oh iya. Gara bose monro. Iya. Yo ketiga ngari. Atau 6.000 aja. Iya. Atau lari yang toale. Iya. Nule? Sejak bila-bila duiku. Nyama pupur ki kejang, diterima mak pupu. Pa. Nyamuk pa. Rong, itu si Ero. Gapaduin na. Kung menjadi bos tak nyamuk pernah nyawai. Oh iya dewe lo, tetap Kak setia di bos se. Setia, kau dia lah kau duit lo kau deh. Iya tuh, dia gak kecece duit. Acena mai pokok naruntuk kau matok duit. Lo maga. Acena. Ayo pak, beli kapla. Ayo pak, beli oto. Tapi dia gak apa beli bola. Anak situ ke di rumah bang oto di gabulana. Tahu di season beli wali. Senat tahu. Enak kerok. Apa ya?
tahun Mas minta duitnya. Apa seru? Ngerti kok? Awak tak paham lah. Hei, kalau asih. Cocok nih cek di jauh, cek di Malaysia. Cek di tahun habis sebahasa sana. Kenapa? Ang piga ko. Pak kita matamu. Hih, macam tak mau besugi. Ora Mas. Masnya sampean salah dengar tuh. Masnya sampean, iga semu. Sampean naseku lanang Mas. Hih, sengaja. Kui ko. Namanya siapa? Saya Wale. Wale lah. Wale nak duit boleh? Saya dikagak duitku. Sampean nak beli, agak ya roh. Iki tanya duit, iki kompek. Tak boleh mah beli, dosa lah. Ini kasih ha. Apa kecil apa? Agar dia sepuh, sekipa. Ada nih itu, pada gaul aku. Repot. Hei, ekeknya, mana ke? Teko guru jalan kemana beli ku balik ma beli es topa ma beli tabung ma beli bensin ma beli apa kok guru atau masa parah apa Resak padita. Pak namo jema. Diga ada. Pak tu mari lalap pak. Resak pemundur di Indonesia. Eko cerah tak lo maju. Namo jema. Jadi tenang laki kesempatan. Iya kombo sukses kak waktu Riko. Cuman siapa tuh Pak Jama? Cocok nih be, siapa nih maka aja mah? agak liam Oh tenan be Jamal, kalau ya mau terima boleh Jama mana, boleh mapel, boleh masasa, boleh manasu.
Tapi jadi bah, jadi memang musur kaman ritai. Oh, sapa memang ngawe pajama tapi pak tetep syarat nah. Tenan aja mal ku persyaratan. Kan kemana kau suruh keterangan tidak mampu, suruh BPJS, STNK, SKCK, BPKB. Kan kemana kau? Oh, udah nggak boleh mas. Saya minta berkasmu. Di tentu lele mita. Din remote ta, aga memang persyaratan na. Oh, untuk persyaratan angkalinya. Jadi harus pemagarata. 2 harus pematangre. 3 harus pemaputin nih ketap mangut nih. Tinggal monitor angkalinya sih. Lanjut lah. Jadi ya, minimal S1, S2, S3, S0, S semangka, S alpukat, S2 ya, S tele. Gitu ikut jemal persyaratan agak tuh belum. Hehehe, penyemen itu persyaratan nih Rong, kamu apa? Harus kamu tuh menguasai 4 elemen. Api, angin, udara, tanah. Niko, mulai mau? Apa jebawa nih jemal? Jeba agak tuh. Penyurim gua ke mana? Pate tak mapak kue. Dah sebelum teman dia runtuh. Hei, jangan ucai. Dale ya tuh. Apa jangan itu? Papura nih. Shh, jangan ucai. Ada osak tuh. Nih, hero ada. Napa tuh ya itu lo lako ye deh. Oh iya ama kawin atuh mati pak. Anu mah putih tak aya ro. Ih, ketara bos eh. Bos, jaket mai. Wah, iku mau tuh beli si padua. Amal mah pak ye deh. Jangan aku tanah bos. Tega kepala bos. Napa nama maju ke lo? Nabi sana baju kepat tuh pakai. Boleh kata siapa aja mang. Brengkau jaman kediku, pak iku si padua. Kalau digadu ita, main ciba kamane. Abu tuh bos, lelaki sere-sere. Nabu pengeli es tadi gaga. Nek tenan no. Nek kok kematur untuk jemaye dek. Nama anu ke si padua. Ya gila moli. Elo aku meli kapla lutu, kapla uai, kapla pesiar, kapla selam. Muli mana? Kau kelomuan re? Abu sei. Kenapa lo kau bicaramu? Dewa tepuk. Sih. Nih aku si padua. Tega masih kau boleh mak baju paket tuh. Boleh kisah padi bos. Gila melaku di sepadu amporo. Lepas kececok alam jama. Lelaki itu lah Pak Mega Dwina. Padi ku marako. Cek. Tuh enggak kok? Ya tuh Pak Magalo zaman itu mak bisnis tanah. Nih, magalo ka bang apa keroja mah? Mega kepaduina. Pak Bos cocok. Tapi igataan lo di balu. Aroh, balu. Oh iya di, masuli ka pa Mega tenangan na. May, dua kalo kamu kuruin. Aku tadi rawong. Pacoy kubur dah. Aku tadi ke tu. Cudak ko. Ya. Pacoy. Tar jauh. Jauh.
Ya, wai. Kok ini? Apa beli? Pacok lo. Boy, jumpa lah biru gitu. Rawo lepas angin. Nah, pacok koi. Dah, aku malamping, suli-suli to Tadi cek jamu pula di Pak Ro gitu. Rawo, mak ketanya ni. Capan Rawo. Lebih kok nana aku. Woi. Rumah tanah aku mukru-mukrui. Cukup dai. Au mati ni kipunana. Lari ko. Bos, hentikan nggak bos, tanya nggak? Mati dah iya ya, bos Edena tolong kak. Bos, pedang nyambo, ada pengetah balonnya mati. Bos, dia mau jadi mati aja mau galak kak. Apa mutasen? 1, 2, 3. Ikut tuh apa mutasen? 3. Apa malam ajan tuh kak? Iya malam sahwat. 3. Kau bapak kelepa mau beli. Ulang. 1, angkat lagi. 1, 2, 3. Kau bapak kelepa mau beli. Jangan jelin sini. Kau melihat. 1, angkat kuan. 3. Cek, ikut rawang. Aku beli mager salah ni rawang. Lola Paulo mau make putah. 3. Cek, ikut rawang. Aku beli mager salah ni. Lola Paulo mau. 3. 2, 3. Agak ikut mau mandre mau beli. Kau bapak timu. 3. Lawa blesu. Wah, 3. lawa blesu. 2, 3. Rong, itu sih Rong, terbuka duit nak. Kau menjadi kau menjadi 3. Rong, itu sih Rong. Kau menjadi bos tak? Nyamu perang nyawa. 3. Dewi elok. 3. Oras. Oras. 1, 2. Orang mas. 1, 2, Sampean 3. Masnya sampean asemu siapa ro? Siapa? Saya Wale. Wale lah. 3. Iya. Teh, kalau malah duit amporo. Pada mak. 3. Loh, kemana tenang aku mukru-mukrui. Cukup aja. Woi. Bos, kau dia boleh tolong nggak? Pesan. 1, 2, 3. Bos, kau dia boleh tolong nggak? Pesan. 3.